reka ngusuze ngo tuzagubwa neza udukurikiye gatanu kuri gatanu. Iyi ngiyi ni Mura TV rero, ariko ngo komeza ugubwe neza n'amakuru y'imikino tuba tukugezaho rero ya siporo vuba mande enye z'igihugu zigiye zitandukanye. Rero twebwe twibande rero ku makuru y'imikino. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru yashenguye imitima y'abanyarwanda benshi cyane ndetse n'abanya-Nigeria, tutibagiye rero nabo muri Uganda. Rero kubwo umunya-Nigeria Abubakar Lawal wahoze akinira AS Kigali rero yitabye Imana azira impanuka ya moto yabereye mu gihugu cya Uganda. Mu gitondo rero cyo kuri uyu wa mbere, inkuru mbi yaje kuba itaha ku bakunzi ba Ruhago nyuma rero yo kumva ko umunya-Nigeria wahoze ukinira AS Kigali yitabye Imana nyuma y'impanuka ya moto yabereye mu gihugu cya Uganda mu gace ka Entebbe. Uyu mukinnyi rero wahoze akinira AS Kigali yabaye atandukana nayo rero asigaye akinira Vipers yo mu gihugu cya Uganda. Akaba rero yakoze impanuka mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 24 Gashyantare 2025. Uyu rero Abubakar yakiniye AS Kigali imyaka 2 ayifasha kwegukana igikombe kimwe cy'amahoro. Abubakar rero ufite umupira kw'iyo foto mwagiye mubona, muri kubona rwose uwo ufite umupira wambaye jezi y'umukara ndetse n'umutuku. Uyu Abubakar niwe waje kuba yitaba Imana azira impanuka. Reka rero tumwifurize iruhuko ridashira, reka rwose Imana imwakire mu bayo. Nyaboneka mujye mwiragiza Imana mu gihe mugiye imirimo yanyu ya buri munsi. Imana niyo byose, Imana niyo idusayidira. Reka twihanganishe rero abafana ba AS Kigali muri rusange, reka twihanganishe abantu ba Vipers mu gihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Nigeria muri rusange. Babwire ngo mwihangane kandi mukomere, nyuma y'ibi byose hari ubundi buzima, after this there is other life. Imana rero mubane muri byose, mbifuza gukomeza kugubwa neza. Amakuru yacu nakagaruka, reka mubwire ngo ndabakunda cyane.